I velik pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na ovom kanalu. Za ovaj video pripremila sam vam da snimimo opening chestova. A što je ovo? Samo mi ovo dolazi kad krenem snimati. Evo ga, stavit ćemo ovo sam lako je. Evo vidite, prešla sam 5. arenu i sada imam clan battle chest. Idemo sada na free chest. 4 golda, 6 fire spiritsa, 1 valkirija. To je za ovaj free chest. Idemo na drugi. 51 gold, 1 skeleton i 6 canona. Loše canoni. Evo ga. Sada ide gold chest. 147 golda, 1 fire spirits, 3 zepa, 16 minion hordi i wizarda. Samo malo da vidimo u shop. Aha, ništa. Idemo na giant chest. 1035 golda, 61 goblin, 83 barbarijana i 16 raketa. Idemo sada, došlo je vrijeme. Samo da ovo... Što bi mogla? Evo, stavit ću... Evo wizarda. Jedna mi treba. I vrijeme je za clan battle chest. Open. 660 golda. 5 skeletona. 40 minion hordi, 53 fire spiritsa, 11 musketira i 1 princ. Ovaj clan battle chest je bio grozan. Ništa ali dobro nije bilo. Ovi ljudi sada će 7. level pa onda je 8. Jedva čekam. Evo ga, malo ćemo upgradeovat. Onda idemo sada na jedan battle. Imam 1568 trofeja. Ajde, izlazi. Šta je ovo? Ništa ljudi, izgleda da ću ovdje morat da završim video. I to bi bilo to za ovu epizodu. Pretplatite se na kanal ako želite još videa i obavezno lajkujte ovaj video.